Tūmokemoke is a mōteatea and a journey throughout Tauranga Moana, reciting marae, tupuna and sites of significance. Join us as we learn this local waiata and explore our rohe, mai ngā kuri a whare ki te tū. E noho anau ki tōku taumata ki te tūwaro puhi kai waka. Ko taharangi te tangata, ko whakataua ki ko tauranga taua, ko karioi, ko pikirangi, ko te huinga, ko te pirau. Ko māta atua te waka, ko Ngāti Ranginui te iwi, ko Opounui te marae, ko rongo mai nohorangi te whare tūpuna, ko paewhitu te whare kai, ko te ngare ki rau kawa takahi paru ka whaki pō te hapū, taku ehi, taku wana wana. Maranga mai arai. E muri ahi takoto ki te moenga. Te ngare are the native inhabitants of Rangiwaia Island and trace their ancestry back to Ngā Marae, a pre-Māori civilization of the Greater Tauranga region. We whakapapatu te papaunahi, te purukūpenga, tainui, te arawa, tākitumu and mātātua. Today, we predominantly affiliate with Ngāti Rangi as our iwi. The home of Te Ngare is at Opounui, Rangiwaia Island. Today, we are bereft of our whare tūpuna, Romai Nohorangi and his wife Paewhitu, for whom our wharekai was named. Both these buildings were pulled down due to age and concern for safety. Romai Nohorangi and Paewhitu are now immortalised as the amo of our whare, Te Haka Te Tūpere at Rangiwaia, which serves us as the marae for the whole of the island and its people. The name of our pā, Opounui, as well as other place names on the island, describes the winds that blow along the ridges and shores of Rangiwaia. Opounui, the wind, is also known as Te Hautonga. There is a kiwa, a high point midway between the two known pā sites of the day, Rangiwaia and Opounui. This was once a fortified pā in the ancient times before the arrival of the Great Migration of Waka. We know this pā to be called Te Karaka. Ngā waitahanga, the trenches of this pā, were still clearly visible in the 1990s. It was thought to last be in use during the New Zealand land wars, specifically the ones here in Tauranga, Pukehinahina and Te Ranga, where it was prepared to shelter and conceal the women and children of the island. One of the famed names from these battles is Henare Taratua, whose origin is our kāinga here at Opounui and his heritage being Te Ngare. Pupuhi te hautonga, takataka tū ki Opounui, tēnei ahau ko te ngare ki raukawa, takahi paru, ka whakipo. Wā o tō tātou tūpuna taharangi, iaia e noho ana i Opounui, me o tūmota ia mō hoki, te rā pāpā kraua o tātou. Iaia he mōkai, he tuna, ko te ingoa o taua tuna puhi kaiwaka. Taharangi used to feed his eel, puhi kaiwaka, kumara, a hāngi kumara. If the eel ate the whole kumara, it was a good sign, and our warriors would be victorious in battle. If he only ate half the kumara, Taharangi, being the strategist he was, he would put his torekai huru hou ki mō no, his unseasoned warriors up the front, and his ika a whiro placed them at the back.